Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Kalei lo me afaise le wa madiu matko inga wa lei lo po fia mau se pupi te ma awa ke poli sa wan faila insure ase yo ka o wa ai pom fang fa sa ulo pe me fa ya ulo na ke lo fanga venga ngar fam ma sa kama la faila insure Ke pongi se ku mai nga ku mai san mai ola ese kala ol nga sa faila insure ko inga o ke sa nga ku o mga media ko te ko e wi lisa ya o insure ko inga se yo la ka heo usui ol ofisa ma ave pepa madiu O lau insiwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua i aile whanau e tina po te mao le ainga. Mai mawhai o na taunu no atu mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Ale mwhai lo sau ka koe ko wha makan na o ke polo le mwhai le lo se wala e le si lo la se kama so Samoa Life le insiua mo tangata nuu o Samoa. Masuk kamar dulu.
Yo, para ni pan sino ya mai pera.
Robin Brown. Ya, apa lain? Kau biar berkait banana. Kau mau gitu? Ya, apa yang kamu enggak? Baru gua boleh mau lah siapa? Ya, apa lain? Tahu gitu? Ya, apa apa? Mika ngembang ka kuas. Kai ke bawah. Kai, Jawa. Halo. Halo. Ya. Itu awe masami ya sofa pengei. Oi foi lo sumo kuah. Ya la so final, le umbang ay ngalui. Ya mbaya ya Asia ka physical awal ka po pengamala ala na fikas so pengei. Ai. Yo ka pa ko ni pa so. Yo me ka ko la pa ka. Mo mo. Aku ka ongai abeli. Ya pasi ya milisi ya di pasi ya. Ya ko fa, dia sok ngaku kasih dia. Apa ko ka ko ramu. Ya, oleh anak okey lo ni dia nak ramu apa sih rumah mereka kamu. Ya, kemudian saya. Kemudian lama siapa? Ya, aku ulang kasih hari kurang aku kamu. Paling dia bol lupa. Kalau kamu dia macam sih paling kalau dia profil apa kau profesor kasih jalan kalau sebagai tempat dia tidak dia membiarkan orang kasih lupa nama dia kaku papa lagi lah pakai pari malu orang ngawal semua ya siap kabut ya pakai malu pampuyan oke le se kier malu le kaya dengan ia rolo ma o kapisi samia le au ke ma fanga ya se fama yang mai la o fio mal fa si ya ma pe pa ia le fa so ma sa alor Sama le fili kariala male lau pula e fa pa ia maka o ina fa ka pepe upo malae ma maoko la kumul ngai o masu ko muleo le maka le ngiu le ama kele aso ai le lau aso o le aso mal filinga o le aso foi mal makai ngakila o le kai malonga ka anga o le lau malonga puaka o le aso ma le me kupuai ai o ke le u kufia la le vai nganga o kuia anga nga mo yai ka mai kai o le la kaua o ke fa kulau i pa ia o sa fai nga le anga fa mai le upu e kara kau konga a o sa mo o mo kofu ahora kale masami ai foreaka foi mai ele só ua fua fulu aso ahora fasini sia a lele o ko ai ki o kau kianga o lele la ma pu e mai ai le ma pu o kala ile fia mai o fia ma fam sumsiri o le maro sila aya loko sa se kele o fam singo fai ku maro sila la o fia ma kai malanga ai mesho ko farkua o mamalo foi le kala ngako ile fio ko le fio ma fa susile samoa aya le mamalu ia li o fa snoma maka mai kai o fa snoma o leo ku maki ai nei singabe ma ko ngai o le maka e fio ai ya lo singa
foi falo sa balasi le vai na lepa mo malu fa kon ma opu ya ke o ku samau ai ka ke mo o ka ke fieseu ai ka ke mo poe le ka ko nga pa la kia ise ava le kuama se ava le fonkia a se ava na fi mai mo le fiona fa msi usili mo le maleli mo ko ka yo fa msioma ka ko ke swalo fia ile ni ka yao ka lo fa yo fa chocha mo nga makia mo ngai fa la lo kofa be ya o sisi mai ya no ma fa le sami ya ko fa le mo ai ka wa se ava wa a ya le fiona fa msi usili ka ko ke pakipaki ai le kulama ni ka yao alo se kai mi sau se aso se kai mo le kula ka pai kulo ka ku ka yao ka pa se pu wa le fiona le fam su si le ni sila ka pa fo se pu le fiona ya li mo ka kai le fam su ngoma le fiona ka kai malanga ai kai nang le fi le malu ngai ku li lu mai alo le rupa le ngai ku ka mafa makapa se ava le fiona le fam su si ka mafa fo ngava ya fiona ya lima kama ikai ya fam songa Samoa kau ke se ava le fiona le skala ya a se ava koi moli mai makala mangi ola bi inga le kua mo le kai au awa sa kau ka maka le eke be fa maka ka mu mo manguia ala wa kingi pa ola uko pe o fai wa ka polenga awa ole aso sa fa kwa beka ole aso sa ko kuri vai le kuwa leo ki ko mo le aso ge ku apela sa ma ko fam kalanga ya avela io bi inga le kuwa leo ka mo mu sa fam snoma ngi sila e kele ka ya ora ku mu e ka ya ora pong sa ka ya ora ma ka malingi ma ka ya ora ku kwa ai pe kai o le kai au sini o le kai au suhui ai ele lo Samoa i le kala le leia le kua malanga u a le kai au ke fia kaukala iai o le kai au nei le o si mai le fara singa ka le pamesonga New Zealand sau le vanga kiu kau mai vanga kau ya o lo mau pea lango le vanga whawa folau pe leo se mako fam kalanga o le gai aso ma fufuanga wale o suga whango ya awa mangume uma ya mawa sa ko fingaro mawa fase mangaku ya ko foi malanga New Zealand ya ko ngi manguia mo Samoa ola ma ko fam kalanga lea elo fa ya waru ngi ka ya fa ngasi ya se kai mi ka ko kapai ya mai ya mangaro awa le lofo malanga leo le kua ya manguia lo ka ko fa mo fa no, right. Yeah. Well, I'm not off the caballo,
kounga o sulu sa a lea kwa prea whamasino au e lo ka mangapu ai le se loro mako pa o la eso kofina a fai e ko ke fisa uoilas o mo mea mkafu ai a fai fo i ko ke whamakuia maika o ke au mo fie whakimo i se karako lea These are not normal occasions. I am mindful that you lead this delegation, that for the first time in my lifetime, we have a Māori of Ngāti Porou, an in-law to Ngā Tainui, the place of Kingitama, leading the delegation with descendants of Samoa, sons and daughters of Samoa, Baiakura to Samoa. And so, if you so wish to speak on this occasion, the floor is yours. But if you wish for me to simply respond to your address, it would be my pleasure. Isi kala of na mareu bai. Ore fo ka kala mai o fo. O mana kula. Ele ai e fai fo ki ma ko. Ma ko 6 pack. Que o fa be. O leo ke mangaku o leo o mapu I whangua le ba ngama ma whikarai o mapu. O ke mangaku foi o leo o moku le basa su ngā ura mani paku. O musa foi whanga sa manaku. O wa o kalo leo malia o leo o kuia kua ai ka alo baile a kama sama. O leo o ko mai mamu I lea kala. Wale famasimo silio famasimo mai kumalo suli foi ma feoi o Samoa o kofi fai famasimo mai o le ala o kala o mangaku le asiaka te kasi lava ka hola o mangaku foi o nga o o kula mapumba o ka ko waso ma famono o e molia ka ko kaula fa pele paula vale mama ngā ro whaafikai aku na so. Whaafikai I le ali kai ao le fio ma whaamsingisini. Le ali kai ao I le whaamsimo le kama makua whaamsimo mau. I le ali kai ao foi I ali I makamaikai le pa ia maulunga ma ke le whaamsimo maulunga Samoa. Whaafikai ao foi I le fio ma whaamsini ma le mamandre ma kāmanue. E peo mo ko faia, ka faia. O se kai ao ese ni kai. Longo ki mo longo fa, longo foi le mafa fa. I le ma eu la o ko fa lo ni kai ao. Le ava le ko ni kai ao mo su le ia I le kama. Se fa ma o fa kai. O ava sa moi I mau ka kao I lao. O ava sa fa ma o wa aso fa pengei awa ku mua pule awa fo le manoi le fa maru fa I kulama ka ku fa kai le kua le ai o le ngā e whekalai ai
Kanga mako whakopo aku. E ui le ko whāpua, e ui fo i se whinga ngalo whamasino sili, i le ngā kālama, se whinga ngalo fo i whamasino. Ai le ma whai ma kau mu i whamasino. Se vāma ngā o whakasi kukuia mo le mene, i se whinga ngalo kako kapau se si. E rārea, ngonga rai masari ni e wale na koka. I kulanga fo e kai ao mai sawam sama ngau e whekarale, siaka leo i sa mako. Au lava ngā o whapea whapoko atu le au lau mani tuko le aso. O le malanga mai le whionga whamasina. Malanga mai fo e whionga whamasina. E whapea o i eise ako kuanga na. O le ngaruenga nge whai o se ulanga le au manonga. A mai na o koko whare ni whamasina maulunga le whamasina o sa mo. Ma malu fo i whamasina. I ngai e whesoso angi mai le mako ngaruenga. Ai se a ola le ko kelo sa mo ko maka maso solo na fo. Ai ole nga lea e mo muri ko le nga fa kai. Ai mo ngaku sau se kaimi ia ta ko ko fero fa i si kai. Ai ta ko ala avia ko na ngalo apa so malia le. Le ko ka lai ma ka ni lo ta ko la ko le ko. Ko la lo va ka se le la pe ku ka. Sami baba nem papo baba. Baba bola soa soa le pai ko na na falo bantu. Ka mole ban ka lo baba ban pa falo. Ole ku ora fai masamo. Papa mu ane soa pe lu pia mo samo. Wale la ko le kai na ko ya. Pa ka ba na kai pa yo ka ka plana. Pa se la fe ngabana. Dale wale ka ora fe mo fa ku siri. Ni ko me kai fa soa samo. Alo ko na ka se fai la ba sia na ba na. Apa balik kumalo pero, mau lah fasa so. Le paia bawaluga ila inga kamasino manuia members of your offices have come to pray for God's blessings on you. And for the next 2 days at least, our judiciary here in Samoa are very happy to welcome you, host you
Lower Fiama Church and Amaras. Okay, Lower Fiama Church Singapore Live, Malaysia. Lower Fiama Church Japanese Bar. Okay, no, if you want to see or function of my room and my rasamo. No, if you want to find out. Okay, no, if you have any from single touch like me up. Le alo le fasingo ya fapioloso ma welua. Asu, kamon batu kamon. Sala papi. Okay, no, come on, from Sirayato. Okay, no, come on, for me. Judge, what begins? Okay, no, if you're ready for a single, if you're put up. Okay, no, if you're ready for a single, George Rapid, Casablanca. Okay, no, if you're going to make a pharmacy, no, if you're going to.
I pura wa fianga na tabre. I want to share a story, and I think Chief Difficult Command know part of this story. According to history, and this was also told by one of my lecturers, professor, teaching Pacific law and South Pacific law at the law school. The Samo is the older brother of Mao. Samo was sent by his parents, Tanaloa and Langi, to look for his little brother Mao, and landed in Aotearoa and found Mao. Samo told Mao his parents, Tanaloa and Langi, want to see him, but unfortunately, Maori declined the call to come to see his parents. For many years ago, Maori felt guilty and finally decided to come to Samoa to meet his parents. But sadly, Tanaloa and Langi were caught. One of the key witnesses of my story. Before Christianity arrived, Maori called their god Tanaloa. Here in Samoa, we call our god Tanaloa. The arrival of the United Nations Declaration to the Rights of Indigenous Peoples made Maori commit to Samoa this origin, that the indigenous cultural roots. And what I want to share, the honors, this exchange, interfaith exchange, is very important to us. Samoa. This is the first ever interfaith exchange between Samoan tradition and New Zealand tradition. It's very important to us. It's going to continue to strengthen the tie between two brothers, Samoa and Maori. And as Samoans, we are so grateful of this initiative and this exchange. And we believe it will continue that the two traditions, New Zealand and Samoa, use and recognize the customs and the culture of these two tribes, Samoa and Maori, and continue to plant and embed the custom and culture within the two systems. But we are allowed to from that to forward.
I pula whenga watu, I kui tamang. Please raise your hand. Call your name, raise your hand. At some stage, the chief will talk about the talk on Phil, Mike, Pat. Phil. Otherwise, you make the hand. Thank you for your friendship. Here's the brotherhood. Manuia. Good. Okay. Yeah. Go. Before I drink this cover, I would like to say Ta'alofala, Iora. This is the friendship between your judiciary and our judiciary. And I know God will bless you as you are here in Samoa and you will go back to your city. And don't forget, love us all. Anō te pai, anō te ahua reka o ngā whaina me ngā tuakana e noho ana I roto I te whakaaro kotai. Manuia whakataina. I pula whenga maka sa whatabra. Hai, whain.
Maori people, just ask me. People of Recruitment. Please raise your hand. Tulo Malava. It is my fourth trip to Samoa, and it's an honor and privilege to be here again, and this is my wife, Zaina. Thank you very much for that. Yeah. People of Recruitment. Blessings to you all. People desperate. Yes. He won't find our see now. So you made a election of talk, but that he don't. Yeah. Found my run a Sheridan Smith. Was he going to come out? Yeah, People election of control. Election of talk. Sharon. United Parole and Tainui and our brothers and sisters. And we hope that
the commencement of another journey of the district for ourselves and the voice of this country. We are. And that particular purpose that brings us here from
se mea rofa whakawanga le whio mai whakasingo ma o New Zealand o le muku o le koha ai a whasa mo o pe whapara o kupe koma tu. Can I suggest you sit there, our delegation stand behind you, and those of us with the family pack and six-pack will sit on for a photograph. It's a beautiful photograph. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special, they make everything better. As for me, this is my natural Samoa water, the taste of nature in a bottle.